Ijambo Godfather my brother. No. Urumva ukuntu uretse gato. None kuvuga wenyine. No. Nagatoye umuntu tumwe kugira niyamirize bijya bintu bagiriza imbonera kure basi. Umuntu tumwe vrema. Ubwo muri vuguko womengo nawe uripfuza ko bivugwa. Nimba utipfuza ko bivugwa mu mwanya ndavyiyamiriza. Gatoye. Ndari gusaba. Kubera ko mushaka umutwe wawe so kubera ko mushaka kucira mu none wiriso abayiki vrema ni mu amahoro wiriso muri Canada. Ramba mutama. Nza rero kukijanye n'imbonera kure navuze yuko muri systeme y'imbonera kure ndimwo siko nta hantu na hamwe ico kintu coba cuko baduhimiriza bande canke ko hategurwa ubwicanyi nk'ubwo nikiba yico ni kinyoma cambaye ubusa kuko mumbonera kure izuba riva reka meze kuvuga ngo dufata vrema no kaburimbo mwaramwishe ntimwamwishe ni kinyoma gute kandi aramutuzi mwishe yishwe nande je ndabizi bya kaburimbo kandi ngo yishe mu byara wawe bona nibere Kinshasa ya itonzi kaburimbo yarishe mu byaranje navuze n'izina rye yitwa niyo ngabo yari mbonera kure yimakana umusaza w'amahanga bose wanyu umuyobozi wa CNDD-FDD ari bumwe mufite imbonera kure yaguze umutwe miliyoni 5 yarawuguze baragenda baramwica barawuza n'amafaranga arayishura yes or no warabona no kaburimbo warabona wanyereka kaburimbo none warabona ake hari wari wamwerekanye wewe mwarakorana mundungikira video ya ntuza reka dweze ivyo vyimbonera kure bazarumata reka dweze vyimbonera kure Godfather s'il vous plaît muri communication umuntu uri kuratanga amajambo ukagira intervention nkizo uri umuntu atanga amajambo biba byerekana ko uri extremiste gusumba abo bambwejeri gusumba n'igambwa ngo nimbonera kure udongo tiye pirke kubera ikintu ushobora kunyemera ko mvuga nushobora kwemera yuko mbeshuza ivyo vyondo bariko baradutera ushaka ko baguma babidutera wunguka iki Godfather nimukunda Burundi wapfa umura muri space mugutemera yuko mvuga ngo shikiriza ikintu ku mutima ureke kunshiramwo abo bandi bagabo ivyo vyimbwejeri vyirwa biramoka ngaho ku ma space urabareka bakavuga hari wejeje kuntuka anuka ko je uje banyagiriza amagambo yavuze hari wamurejeje kuntuka ubunyene ndi kukubaza na mu manu tutamubujije kubera tutamubujije umuntu anyagiriza je muri ambassade muri space ugasigara yarundi yambitse ibara winde turna aya magambo y'imbonera kure ziri kuvuga mushobora kuyamagana y'imbonera kure tugume kuri icyo rero bara rero tubanze tugume kuri icyo hanyuma turazana ikindi tuzana ibindi kuki imbonera kure n'ukuri ntigikunda mu Burundi kuko umugambwe CNDD-FDD wubatswe mu mico yose y'abarundi no kuvuga iki CNDD-FDD si ya migambwe ivukira mu bubare si ya migambwe ivuka muri famille ngo twebwe ngo bacaba ngo twebwe abenengwe ngo twebwe abahanza twebwe ajije dushireho umugambwe kubera amaspekulation no ni inama y'abene gihugu iharanira demokrasi muri cyo gihe CNDD-FDD harimo abatutsi akaba atabatutsi barimo ndarande mission nyenda uvemo ncenja muri prone CNDD-FDD mu mbonera kure harimo abatutsi bakaba batarimwo nsumugambwe azoba ari fantome no kuvuga iki kumva yuko mu mbonera kure bashobora gusubiranamwo nitwoba twaraciye akenge ku byashikiye Burundi kubera ibyashikiye Burundi ivyo twabayemwo ivyo twakuriyemwo nivyo byatumye twubaka umugambi uhuza abarundi bose abo rero bavuga ngo imipanga abo rero bavuga ngo dukorope n'abantu bababazwa n'ubu bumwe bw'imbonera kure duhurira hamwe ku bikorwa by'iterambere n'abantu bavyipfuza ko biba kugira bamenyeye gusomera amaraso arukwamenetse nakindi Godfather ndakurahiye imbonera kure aho turi twese twebwe se tukangurirwa gukora ibikorwa rusange muri vision 2040 vision 2060 sino
nta kindi kintu na kimwe gishobora gukuraho imbonerakure cyangwa iki nimuze mu matora nta roberiyo iri mu Burundi iyizoza yose tuzoyigwaniriza hamwe abahutu n'abatutsi niyo ugenda mu gisoda je namambwira abantu ubwicanyi kugira bube kumugwi kanaka uba wateguwe na leta iyo leta twebwe dufise irimwo abahutu irimwo abatutsi irimwo abatwa twabise n'umushikiranganje w'umutwa irimwo abantu bose b'imice itandukanye no kuvuga iki ubwo guhonya ubwoko ni leta ibipanga ikavuga iti reka twice abantu bagufi twice abantu bagufiya birabura b'inzobe abatwa abaki umugwi kanaka bakawica maze ibimenyetso bikagaragara kuko ntushobora kwica abantu mwe nabo atari ubutegetsi baburi hejuru nimba rero ubwo butegetsi twebwe twubatse abatutsi baburimwo aribo bashaka kuja kwica abandi batutsi bene wabo mon frère i Burundi cyo ntikizopfa kibaye nimba Imana yaraduhaye igihugu nka CNDD-FDD yakigira ngo tugitunganye apana kwica abantu Imana yaduhaye igihugu kugira abahora bagitwaza umukazo bagitwara bagicuritse kugira tugicurure zijya ntera hamwe zinziranye ibigwanisho mugomba kuzikoresha iki mu Burundi wari hehe urimo vuga kurimwo bukuti twaje turi intera hamwe twarinjiye niho ndabyemera urimo we uri intera hamwe gusumba bajya oya uri intera hamwe kuko ntimwica abantu we uri intera hamwe bishende kora amatora ariko arababiza twuya mudakaka ko amatora aba muhendande bantu uhore meze bipanga ne wayitanze vuga yuko iyo mipanga ari mwe mwayitanze iri he turangira hiri unuma mubiki wewe okay urakoze cyane ndikumva ahangaha uyu nguyu muhiza afite ijwi ringana n'ukwangana uyu nakasa mutwe urakoze ku gitekerezo cyawe twabyumvishe God bless you urakoze cyane mureke space twitware ntize murakoze namwe mugaba abantu basuka abantu mukurangiza gutfada umuntu ashobora kuza kuri media nkaha agatuka umuntu muhiza naragusabye kuzuravuga nk'umuntu yabaye yakoze muri ambassade vraiment tugende gatorero ubu ni turi muri ambassade ndi muri ambassade warigera unyumva ubu turi ku rugamba rwa media uhendande uri kumbuza kuvuga niyo nasubira muri media ntuzosubira kunyumva ngahangane gato ntago mbishaka kuko twubahane kuba kuri media ntabwo ari kuvuga cyane ahubwo no kuvuga point mon frère nukumvuga ngo dusadutore wumvise none mugira mu bimpore navyo mumpore ko ndi umuhutu mumpore ko ndi mbonera kure mwongere mumpore n'ijwi niko barahamutse ihangane gato mwarampahamuye no se rugamba urongera kuvuga ntagwaye ijambo ndagutumura ndakumanura ntago mbikunda twubahane umuntu navuga tumureka avuge ntago byo mbishaka ntago kurusha abandi ijwi ari byo bitanga point no kuvugira hejuru ntabwo aribyo bitanga fact nta nubwo gutukana aribyo bitanga faveur Godfather umuntu ashobora kumva jewe ngo muri ambassade nazize nibi nuko mengo yari procureur mengo yari ministère public bonda ibiduhanze atari byo bihambaye ahubwo ikitugoye nuko duhangana hagati yacu kandi birababaje cyane icambere tumenya niki nuko iyo umuntu afise ikibazo cyo kumenya iyari abafise ico agomba kunyegeza namubajije nti uracaye muri CNDD-FDD canke nturi muri yo igituma atabivuga arafise ivyo ariko arakingira ivyo se no bigaruka ko mugabo jewe natahuye ko akiri muri yo hanyuma abantu bafise umutwe n'ubwenge bwo kwiyumvira il faut faire attention avec elle et je le dis en public ndabona ngara abantu amajana indwi parce que normalement, la plus dangereuse personne, c'est celle qui n'accepte pas ce qu'elle est. Donc, c'est très dangereux. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aha turiko tuvuga ibintu bihambaye ku buzima bw'abantu. Nta muntu n'umwe, et je répète, nta muntu n'umwe adakunda kinyagihugu. Turagikunda twese. Et nous avons besoin d'un pouvoir itunganiza abarundi bose mu butandukane bwabo. On a eu des pouvoirs bien avant le CNDD-FDD.
CNDD-FDD, c'est un parti politique, il est au pouvoir. Il est redevable face au peuple burundais. Nyakubahwa ambassadeur, nk'uko yabivuze, titre yiwe ntabwo ihinduka, parce que si on a été ambassadeur, le reste de titre, Nyakubahwa madame, je te respecte beaucoup, parce que ivyo wabaye n'Imana yabikoze, kandi tout pouvoir vient de Dieu. Niko Bibiliya bivuga. Et je respecte ça. Mugabo, faut pas que tu sois une manipulatrice manipulée. Parce que tu es manipulé, tu manipules les autres. Et c'est très dangereux. Et je regrette de te le dire. Aha ntibibaze yuko ngo warabaye ambassadeur, warabaye tu es docteur, ngo nta bandi bantu bafise ubwenge. Nous sommes aussi intelligents. Nous avons des têtes et des cerveaux. Nous pensons et nous analysons. Rero ugabanya agashavu ntibibaze ngo abantu ntibiyumvira. Bon, que tu protèges, chaque personne a certaines choses à protéger. Mugabo, nous sommes en public. Quand nous avons des témoins et des témoignages. Mu byo avugiye sur France 24, sur Afrique 24, harimo ibintu bigaragaza ko nibaza yuko ntihaboneka ubutungane ari byo uzobazo. Nibaza yuko we ushobora kubuza iyo Jean Bigirimana ari. La journée des personnes disparues, tu te rappelles des réponses que tu as données sur France, sur une télévision européenne, où c'est-à-dire que la femme de Jean Bigirimana a dit à Mugabo Iwari qu'il se cache quelque part, qu'il est encore en vie, par rapport à ce que tu as dit le jour-là. Rero, genda kumvirije nari nafashe yuko wihenze, bon, ça peut arriver. Surtout que iyo wemereye gukorera ubutegetsi, bien sûr, tu dois défendre les directives iyo pouvoir buri kurakorera. Jewe ndiko nari nabifashe à t'entendre. Mugabo aujourd'hui, j'ai compris autre chose. Kandi niko kuri. Au fait, la vérité que tu viens de cracher ici, c'est la vérité. Ibisigaye abantu nibareke gutumwanya. Moi, je t'ai bien écouté et j'ai compris qui tu es aujourd'hui. Alors, garde ta ligne, ne viens pas manipuler ces jeunes-là qui ont besoin de la paix, qui ont besoin de rentrer chez eux, qui n'ont besoin qu'un pays où tout le monde peut se sentir chez soi. Et je regrette. Urashobora kubakwa kuvuga ngo ibibazo igihugu gifise ngo biva ku nyigisho ngo z'abantu bari hanze ngo bahunze. Ntabwo wumva uriko urabivuga ivyo bintu. Les bandits ont fui le pays depuis 2014. Bagiyano ndibuka, moi j'ai été dans un cas bashikiramo ahitwa Gashobora mu Rwanda hariya. Un ministre agiye kubagarukana ngo batahe au pays. Abantu bariko barirukwa ko kubera bamwe ubwoko bwabo abandi parce qu'ils sont dans des partis politiques zitandukanye n'umugambo uri ku butegetsi. C'est pas ça un Burundi qu'on veut. Igihugu ni ca bose, et celui qui est responsable, c'est celui qui est à la tête du pays. Ayo majambo uvuga ku muntu afise imyaka ufise, wewe mu myaka ugeze mu myaka de défendre ta personne et ton intégrité personnelle. Ntabwo ugeze mu myaka yo kudefendre inda. Tu as assez pour te faire vivre, mugabo n'umunsi ugiye kutubera akarorero. Je vois celui qui descend. Bon. Là, c'est ton affaire zikunama. Et je sais que tu as la même opinion qu'elle. Oya, uriko uratuka umupfasoni si byiza. Je m'en fous, jewe ntabwo ndatuka. Et je m'exprime comme je veux. Sindiko ndamutuka. Je la respecte aranabizi. Et je la respecte et je la respecterai toujours. Ariko ntaco bintwara kumubwira ukuri. Je la respecte. Kandi c'est comme ma grande sœur. Mugabo Jose le dire. Et quand est-ce que je sinkunda kuvugira ibintu mu mugwi w'abantu no munsi ndabivuze kuko nababaye cyane numvise ibintu ariko aravuga. Peut-être sinzi ko sous la colère cyangwa ko afise ibindi bintu qui l'ont changé. Parce que moi je croyais que vient baratubwira ukuri. Mais elle est plus que manipulée, elle manipule les autres. OK.
nje kuri point ya Kositu ari Godfather yavuga ngo abarundi ngo arayamarize. En fait, c'est quoi? Un pays appartient à tout le monde, Hutu et Tutsi confondus. Twebwe tuvuka nta muntu n'umwe avuka z'ubwoko bwiwe. Ubwoko n'ubwo batwigisha twamaze kubaho dufise ubwenge kandi umuntu amakuru y'ubwoko selon aho kuri umuntu yakura mu nzira zitandukanye. Surtout abantu batari bake bayamenye bariko babiruka ko bahora ayo moko. Abandi bayamenye bayigishijwe n'ababo kubera banka yandi moko babwira bati ugiya ni naka ari mu bwoko ubu babigisha kubera ikibi. Nukuvuga Uburundi si igihugu c'abatutsi. Abantu mushigikira umuntu nka Mbwejeri avuga yuko Rehutu ari abantu atari abarundi yuko igihugu ari c'abatutsi. Vous êtes aussi très dangereux. Gusumba Mbwejeri avyigisha. Mwebwe muvyumva namwe makabidifiza uko Mbwejeri avyigisha. Vous êtes en train de creuser ikinogo ku bana batuvyara no kubazodukurikira. Iki gihugu nta muntu n'umwe azogikura mu bundi. Ivyo mubimenye. Ari abantu ubwoko bucanka ubundi. Nabo nyene nta bwoko buhona, nta bwoko buhera. Umuntu ashobora kubaho nabi hama akagaruka akihura. L'essentiel c'est de vivre ensemble. Dushobora kudakundana muga tukaronka un pouvoir qui respecte tout le monde. Un pouvoir shiraho amategeko yubahiriza abantu bose. Amategeko akaba ari ico kintu kidukingira. Amategeko ashobora kwandikwa ariko iyo hari un pouvoir faible qui ne peut pas faire appliquer ces lois. Nico kibazo gihari kandi nico kibazo dufise no musi. Comme madame l'ambassadrice ashobora gutanga message ayishika kugera. Babwire ko abantu ndico banyuti atari ugana ku musozo ubaye nka padiri urabwira. Conclude. Je suis en train de conclure. Je m'excuse. Non, je suis en train de conclure. Merci. Nukuri agende abashikire bajye bayaga nabo babwire yuko ico abarundi bakeneye nukubaho. Ico ni cyambere. Kigira kabiri no gutera imbere bose. Umuntu se capacité uvise amaboko n'ubudashoboye abandi bamukwege. Muga le pouvoir il est le garant de la sécurité, de la justice pour tous. Ubwo nibwo Burundi twifuza. Ibisigara manipulation par des occidentaux et quoi les intérêts abantu barazamana barondera mu bandi. Mugabo umuntu ashobora gukingira abanyagihugu kuri izo intérêts ni ubutwara. Ils sont responsables s'ils se laissent manipuler et bagaruke babwira abarundi ngo si twebwe. Quelle est leur responsabilité? Quelle est leur responsabilité? Nimba baza guhenda abantu ngo nous sommes manipulés par l'Occident. Nico gituma dukora ibi. C'est-à-dire que bibanza barimo ntibibakwiye. Murakoze. Urakoze cyane. Twumvikana ikintu kimwe. Ahangaha abantu mwakomeje kumbwira ngo kubera ikindi kiganiro twakideturiye kuri ambassadeur ntabwo ariko bimeze mu nyumve neza cyane. Ahangaha iyo turi muri space ambassadrice cyangwa ambassadeur ahangaha ni umuntu afite profile. Ahangaha abarundi barenga magana ingahe bose barangaha baramwumva baramuzi. So kuba bashobora guhura muri conversation ahangaha rero bakagira icyo bamubaza ntabwo space yakorewe ambassadeur. Mutuyo tubyumvikanye kandi nawe arabizi. Ariko nk'umuntu ufite profile nini kuba ashobora kuvuga ikintu abayo yayoboraga cyangwa bafite ko bamuzi nk'umuyobozi bakagira ibyo bamubaza ntabwo space ariwe yakorewe nta n'umwe basira bikora kiwanyu. Ibi tubyumvikanye. So turanga turi kuganira. So ntekereza ko ku bintu bari kumubwira amubwiye ni nk'ukuntu twakoreye ntuza uriya none se nani Costo ni bari Costo twamukore ni ngerageza mukorera space. Ntabwo namukoreye space my friend. Costo ntabwo namukoreye space. Icyo twakoze ni kimwe nari amagambo. So kuba bashobora kuvuga mu buryo butandukanye abantu bakavuga mu buryo butandukanye muze kubyumva neza ko nta muntu twakoreye space hano. So ambassadeur wafata ijambo kuri byo abasura bamaze kuvugaho. Ariko ziri ku nama
Emmanuel nagira ngo nije ndamukiye uramukiye uzamutse none haranabaze amasaha abiri myote nka Mike ya Emmanuel umara iki kiganza ndagusabye uramukiye uzamutse none mon frère antonga renda kurigiza amategeko sinabaciramo urakoze yari jewe ziri ku mana ngaho ngwino hano hari abantu babiri batabahanganye ubu bagiye kuja kuvugira ambassadeur nje nta ruhande mfite nta nubwo ndi n'umurundi bayize mu byibuke ndashaka kuvuga allez-y. Okay, murakoze cyane. Jewe nagira mpere kuri Wilson. Uncire? Wilson uri umuntu akiri muto cyane cyane rero. Ugaca ufata umuntu nka Dr Ambassadeur Madame Niyonsavye ukamwita amajambo wishakiye bose bumvise. Hariho uburyo bwo guserura ivyiyumviro udakoresheje amajambo agutesha agaciro wowe nyene kuko ntiwatesheje agaciro docteur niwe witesheje agaciro ibyo kumwagiriza naho ibintu uribagiye wewe rapport ya wewe na Nyamitwe ubu rero hari amadosiye urarindira nawe bizogukurikira uribuka abana bagerageza guhunga 2015 wewe wagize iki ico tukireke wewe wirigura besha ibintu wibaza ngo abantu ntibabizi reka rero kuba wifatira abantu mu gahanga ufise dossier iri très lourd yaba warubizi ahubwo urondera umwavoka komeye vya 2015 wewe biraguhitana ico tukireke uwitwa Jean Claude wagiye muri space y'intera hamwe zirakwirukana kubera nta nari gufata ijambo rihagaze nta umenya aho uhagaze umeze nk'agati kari mu mazi uravyibuka ivyo mvuga zarakwirukanye kuko iyo uri muri space wacu sivyo uvuga ntituzi rero aho uhagaze Dr nawe Niyonsavye mu muhora ngo yaciye muri sendede none mushaka kumuboherayo yababwiye amabi ariyo kandi ntimwamuhariye ntabwo nguciye mu ijambo ntabwo bamuboheyeyo ubabarire yumvire rero ziri ku amazi amezi avuga ati naravuye natubwire ko ariyo canke yavuye je pose une question nette namubajije nti est-ce que tu es uracyariyo cyangwa ziri ku mana uyu docteur mwe muretse kuzamura umuntu ikindi cya kabiri bamubajije to twamubajije ngewe umubabarire pe ziri ku nama ngewe ndazagatanga platform tukaganira mu byukuri ni sina nationalité nikifika Rwanda mina kwa Munyarwanda Kongo nka umukongomani i Burundi nka umurundi nge nanga karengane singira igihugu icyo navuze ni ikindi cyo gimbe cyane navuze nti niba mu byukuri umuntu ashobora kuza icyo namubajije ni kimwe Dr nani Amini Ambassadeur takubaha urabizi hakura mutumereza wanagutakariza icyubahiro hano ziri ku nama ndashaka kunyumve jewe nabonye icyatumye namubazaho by the way ntegezo ko ngiye namubajije ikibazo ni gute gukeza cyangwa navuga ko bitewe na message nabonye wandikira uyu mugabo ejo muri space wavuze ko utemera Amini wavuye muri CNDD-FDD bitewe n'amabi akorerwa turavuga ati okay kama niba ariko bimeze warakoze pe niba warabonye uravuga ati ibyo nabonye bakora ntabwo nagomba kwihangana gukorana nabo nababwije ukuri bamwe ko ngabandi bava mu mwanya narindimo uyu munsi yesterday mbona wakoze tweet irimo kwekaminga uyu mugabo twabonye ukoresha amagambo y'urwango uyoboye umugabo CNDD-FDD wowe uvuga ko ari inkozi y'ikibi wa mama we ibintu turabihuza dute tanto watandukanye nabo tanto uri kumwekaminga uri kumucuririra ku matweet nabonye yagize ibyo ngibyo kuko hano tweet ziravuga ahangaha ibyo wemera hano kuri space biravuga utavuze watweetinze utweetinga ibyo wemera tweet hano ziravuga ndavuga ni gute ushobora gutweetinga umuntu wavuze ngo umutwe akeneye umutwe w'umuntu crime ni criminel uramugabo kuko ari mu buyobozi ntimuvana ko ari umukriminel wagiye imbere ya kamera akavuga ko akeneye umutwe w'umuntu tukamubona bamuzaniye uwo nguwo ni criminel urukunyva nani ziri ku nama niba ziri ku nama niba ibyo nyine dushobora kubibona ibyo tukabibona biba umuntu yarabikoze ni gute wisanze urimo gukeza uwo muntu wakoze ibyo ngibyo twabonye uyu muntu ejo bundi avuga ko abatutsi bishe mu Rwanda ngo leta iba yiriza yakoresha amagambo y'abasha abanyarwanda cyane ibyo ngibyo reka ndebe ko bitakure batagura umunyarwanda ariko si umuntu wishe kaburimbo
agatanga miliyoni 5 ngo bamuzanire umutwe bakawuzana. Wa mama we ni gute uwo muntu nk'umuntu wanga karengane, nk'umuntu wemewe kwirukanwa ukava mu mwanya wa ambassadeur ukanga ibyo byubahiro. Murimo kunyumva Wilson ndikumvikana? Hello? Sorry Godfather, Ndiko ndakumva. murumvikana ndumva bicitse gato. ndashaka kuba ndabandanya. Ninde yari afite ijambo? Yari jewe. ziri ku Bandanya. nama. Ambasaderi muvuze. Godfather ari kuvuga ariko tumwumva ariko Godfather arimo avuga ntabwo tumwumva, hari sinzi ikibazo afite, yarabajije niba tumwumva, ntabwo turi kumva ibyo avuga kandi bari kuvuga. Mikro yiwe irafunze. Mikoro yiwe irafunze, uwo ariko aravuga navuga. Ambasaderi rero muti yoba yarakejeje ndi kuri yo ko agarutse mu buzima. Muti yagotse. Oya ntiyagotse. Ndi kuri yo tumushaka kugira tumushire imbere y'intahe. Apfa kubera iki? Ntidushaka kwapfa. Bariya bankuru zisa bose bishe kwari kugira ntitubabaze ibyo bakoze. Twe ntidushaka bapfa. Umuntu apfa ngo wunguke iki? Ko twe dushaka la justice. Nta numwe dushaka apfa, nibaza habishura ibyo bakoze. Uyu rero ababwira ibintu mudashobora gutahura, ari ku rwego rwo hejuru. Icara mwige, nababariye yuko Ntabwo nza kukwemerera, ntabwo ibyo nza kukwemerera. ndikumbwira uyu akiri muto. Nta bana ufite, genda ubibwira abana bawe. Kugira abana Witukana afite Wilson. ikibazo. Arambwira ngo nkiri muto, nagenda bibwira abana be. Kugira abana n'umuheza gironco. Nyene uwo muhezagira ushira abana bawe. Ese ntukana. Hanyuma wewe Wilson, genda kuri Twitter uraba ahantu wandikiye never ya pas 2 semaines avuye gusenga. Ngo son excellence mon president wikiri ngo byose ngo ndagushima cyane, ndanezerewe ko wagarutse uvuye gusenga. Ngo ngiye kwiga amashuri ngo nzokugurira itapi ngo nziza. Ngo hanyuma ngo ndiko niga ibyo gutwara indege ngo muri Canada, ngo nije nzogutwara utwitinga nawe utwitinga n'abana biwe. Hanyuma ugacuza gaha kutubesha wewe Ibyo bintu birahari. utwitinga n'abana biwe. Ariko aba bantu bagwaye mu mutwe. Ntiyagira uhenda arindira, turagufise. Turagufise. Wewe niba urumu sinzi kuri umu double ahubwo umu triple agent. Wewe bureka kukugorana. Turagufise, turakuzi. Wewe nturaruta ndayishimiye wewe na madamu wiwe. Ijambo rifite we Wilson, ijambo rifite mu mama rikavuki. Ndeka mvugira kunshira. Ijambo rifite Nturaruta vuganye ndayishimiye wewe. Nturaruta vuganye na Nerinate. Nturarutandikiye abana bandayishimiye. Wewe na Nyamitwe ntimurigera muvavanura. Uhenda nde ngo nukubera wagiye kurondera pasiporo y'u Rwanda bakayiguha bakwihenze ko ibyaha ufise bazoyikwaka. Ndagira nde? Reka rero mbandanye. Uyu mama kubera kuri Twitter niho bazoyikwaka. Oya yakunshira. Uyu mama mu muha amahoro yababwiye amakosa CNDD ikora. None ko mwumva murwanya CNDD kuko imwanka kumva amakosa ikora. Ko yababwiye ati bare abantu bari muri systeme mukemera ko bari muri kit kuko imwanka kwemera comment le kit fonctionne. Yababwiye ati hariho abahunga 2015, hariho abahunga ukuri n'abadahunga ukuri, hari abagenda bakagaruka. None ntitubizi yuko hari abana bahunga bavuye mu ngagara CNDD gacurungika abandi bana nka 10 babakurikiye kugira babacunge. Buganda ntibagenda kubanyururizayo, imbonera kure ntizabasanga Buganda abana bahunze zikabagarura zikabanyururiza mu ibarabara zikabica. Ntibaba batumwe na CNDD. Ngira nkubwira bahunga badategerezwa guhunga. Abakuru b'amaradiyo, abakuru b'imigambwe, abakuru bose ntibahawe $10,000. Rindira. Ntibahawe $10,000 kugira bahunge bakaronka amaviza. Tuzi neza ko kuronka viza ushobora kumara imyaka 10 urondera viza yo kuja mu Bubirigi. Ntibagiye avec les familles. 2015, c'était pas planifié. Muduhoriki kubera on a détruit le kit. Twarababwiye yuko 2015 a été préparé par Philippe Reichenz n'ababirigi na l'Occident kugira ngo bikunde bagire génocide ya 2015 bagakina coup d'état. Ntimubizi ko bakinye coup d'état, niyo mbare ntiyikiniye coup d'état uramaze kumwumva avuga.
ntibayikinye kugira bice General Siriro, ntibayikinye kugira bice Bikomagu, ntibayikinye kugira bice Colonel Nimenya, ntibayikinye kugira bice bajye bana bakasi ibihimba by'irondoka, ntibayikinye kugira bagire n'abatutsi. Ibi ntitubizi, mwa mwibaza ngo muzotuzi ivya ngo tubihore na ntituzobihora. Wewe Jean Claude wavuze ko ata genocide iraba mu Burundi, none uza kuvuga iki ngaha wewe? Ugaca ugenda muri M23 mu bakongomani ukaja kubafasha ngo nukuri murarenganywa, barenganywe ko ari abatutsi, ukabutemera genocide ikorerwa abatutsi mu karere. Wemera ngo yi Rwanda gusa ngo kubera Nations Unies yayivuze. Umuvyeyi yahamvye ukagomba kwerekana ko atababaye. Ngo Nations Unies mpakize kwerekana ikinogo yahambwemo. Bamureka kuza kwigire mugira ama complot contre nous. On va parler kandi muri ko muratsindwa. Uyu niyo saba mureka vugi. Ivyo mudashaka kumva abibabwire. Le système fonctionne, IDC, le monde occidental ikunda abo bantu badashaka kuvavanura nabo, nibo batugumiza ko bari abasende. Ndashaka kankubaza ikibazo. Yego. Ibi ngibi ahangaha ndabyumvishe abantu ambasada yavuze ko bahunze badahunze naboherezwaga na leta niyo nkubije boherezwa na leta n'abandi boherezwa na l'Occident n'abandi boherezwa kugira ngo baze gukurikira abana bahunze babicire mu ibarabara babagarure babanyururiza i Kampala. None kubera iki atabashije muri icyo kiganiro yagize kuri France 24 kubera iki atabisobanura? Yarakiri muri systeme yavuze ko yigiye ibintu byinshi aha muri space. None ni kwiki mushaka kumugira umunyamakosa kandi mwoje imbere tugende gake ndamuvugira uretse gato tugende gake turi kubisobanukira. Nukuvuga ngo abo yavugaga bahungaga bagasubira i Burundi nababaga baje bakurikiye impunzi abakurikiye aba victime bagombaga kwicwa. Ego cyane barimwo benshi babakurikira abo banyururije Kampala turaza amazina abana badisparisheje bari bavuye i Burundi bahunze imbonera ko gasanga zitembera Kampala zihiga abana b'impunzi. Ibi ni ndatabizi basubiza inyuma muranyumva turakumva niyo mpamvu space masunganyungana. Urakode cyane Godfather. Ibi bintu ninaje nabizanye cyo gira ry'amagambo yose presque sitavugwe kandi atombeye ko Muhiza hari. Ejo nije navuze ati Muhiza we kuri umukuru w'imbonera kure kandi nawe uri imbonera kure bijye bintu imbonera intera hamwe zavuze ngo zize gutanga imipanga ngo zihimbonera kure zica abantu dukweshaka audio madimi suplayinga nibyo cyangwa sibyo. Nije nabizanye na Senyamwiza presque si tubafasha akantu gato konyene iyo ufata ikuntu yabivuze byari byinshi. Ibyo ndabikubiye Godfather abantu bateranye bakata akantu gato nibo babi. Je nije nabitanguye navuze ati ubu aba wazarendo bose bari Burundi, abapolisi ba Kongo bari Burundi, muri ko mugera gute izo mpunzi zizanye inkomu ibigwanisha mu Burundi? Iyi mbonera kure Muhiza Medal niwe yakiyatangura kuvuga nabi kandi amakuru navuga Medal baca bavuga ngo wewe nguvuye wari wakora muri ambassade sinzurugana na ambassade ko wakora muri ambassade. Icyo bapfuye aho byahereye ubyumve Godfather washatse kumenya ukuri. Bavuze ko Muhiza yavuyeyo yibye ahora mu gasho avuye mu gasho ubunyene bamwagirije kwiba bamwagiriza no gufata n'abagore ku nguvu. Ibyo byose ni byaha yahamwa. Ibyo ni ibintu bizwe. Rero bahama press bamwijya aho zishobora kubyemera monsieur urakurikira attends kuko bakurikira jewe nje mvuga ibyavuzwe byo muri space ya Manix. Je naye ko ndayikurikirana Godfather naye ndahari. Ibyo bintu byuko bazaniremeranya mugakerera akantu gato ka press cositu kajya nakajemu ariko iyo ukurikirana byose ko byagenze ejo je nunabiguha byose nkubwira. Je naravuze Senyamwiza araza nawe acavuga byinshi press cositu bakibara muri mitama iminota 3 ariko ureba akantu bakasemwe akazakantu katagira n'umuntu utumwe niko bumvishe konyene. Rero ibi bintu by'abarundi turagoye abarundi kandi Godfather nko babyiyemeje ushobora kubura umumareka tutazi yavuye uzobahuza ndabona ubishoboye kandi ukuri fuke kumeneka kandi duhamagaye nabo banyamitwe bose bazi bemira ibiganiro tumenyana ukuri ntawe ushaka kwica abantu.
buri nyamitwe muhiza ahure na presse consitu na ziri ku nama twese tujye hamwe tuvugana ikibazo kuko tugitorera umuti nicyo dukeneye turaba nta Uburundi n'ubwa bose nta muntu bakwiye kuvangura n'umwe abaho ariko tugira ibitekerezo nk'abantu bazima ibi bintu biraturambiye mu karere duhora perezida wenyine niwe yamubirije nta twohisha nimba perezida y'ibitekerezo bibi ntumenga ko yobura intama muhiza avuga ngo yarize wiziki ashobora kuvuga ngo akagenda ikishatse akabwira abantu ngo abagene bose ngo bagere batera u Rwanda ngo bazabashigikira intera hamwe none ibyo mucyo bikurikira mwebwe namwe duhare nk'abantu bakuru baciye ubwenge reka nsubire kibazo cya ambassadeur nawe ibyo turabimenyereye iyo ntambara Godfather ubimenye kuva kera abagore bose batutsikazi bakora muri leta bari abagore kuva kuri Rajabu bose bagira abagore biwe bakabawe nuwo mugore yambaze no abihakana uwo n'umuhara wa nyamitwe urabikwe ko baraseka ubona atari bantu bari bishimye wowe ubona bari abantu ko baraseka kandi bafite slogan badede ngo ryamana n'abatutsikazi babyara imbonera kure kumva nkabya press consister horavuga ngo bahutusi igihugu cyabo bava ngo bababyaremwe ibivange bazokwica abana babo umva rero umuhutu mwaboro nk'umutukazi acagira umututsikazi ku ruhande bakababyaramwe abana niko bameze ibyo turabizi twese dufashiki bacu n'abakuzine bacu nivyo bibazo bagwanira abatutsikazi ibyo turabizi nagwaye wabonye amatwiti yagumya sohoka nobonye kwishuraho bose nabiguhaye ubisume byose urabibona bavuga ati kweri ko umuhutu ateye imbere wese ashaka umututsikazi bigenda gute na medara usanga mufise uwundi mututsikazi ku ruhande niko babaye ibyo tubatunze tubazi rero izo ntambara byo guma batesha umutwe Godfather bandanye ibyo rimwo ugerageze guhuza abarundi gusa ikintu kimbabaza aho tugeze abarundi cyo gihe cyo gucanamo cyarige cyo kumvikana tukubakira hamwe tukamenya ibintu tubanye n'imyaka hafi 30 tukabona ingaruka zabyo tukavuga ati reka tujye hamwe niba mufise umwasi umwe icyo dahurizaho tukigeho tubone umuhuza dukene n'umuhuza nk'abandi bantu batujyemo ariko tuvuga ati tugwanire gutera imbere Uburundi bwarapfuye rabaho bugeze Uburundi bugeze rero ubwo bufuta no kuri map butagira internet butagira amatara butagira ibitoro butagira iki ntugire ko na ruguru hari n'isi gusiri hajya abo bamwiza sinzi icyo kwanga batonda ubuzi bakora iki Uburundi bwaraboze bagenda n'amazi soza Okay murakoze reka sinshaka kuvuga byinshi ariko urakoze rero nashaka kubwira ikintu cya Prince naho cyaherere ni jewe nakizanye mvuga kuri audio wavuze wa playinze kare ubwo nkeneye uze kumva ikiganiro cyose imwe wagumye playinga nijye nyene je nazanye ndayibabwira bari kwa Manix ariko Prince bafashemo akantu gato mu bintu yavuze byari urakoze cyane urakoze okay muhizi uranyumva ndakumva cyane Godfather ndashaka mbere yo kugira ikintu uvuga gira ikintu ubwira kuri aya magambo umuntu unge kandi je mwaciye muri nyakurwa igikenewe abanyagihugu bose abantu bajeje abanyagihugu abanyonyomba komi abadekarite nibategura abanyagihugu bose bagura imipanga bayikarishe neza agura amacumu bayasongore neza kuko naho tuziruka tuje bakeneye Burundi bakeneye Tanzania Kongo yoyo murabona bahejeje kuyifata no kuvuga naho tuziruka tuje tuzoja mu Rwanda nibo bari kubatwirukako tuzoja Uganda nibo bari kubatwirukako tuzoja Kenya nibo bari kubatwirukako guri mipanga amacumu harimo karisha imipanga twirariye n'ufashwe ahubwo baba bakwiye guca bamukatiraho nyene bigashe bijya kuri rezo sosio bakabibona nyene yuko bitoroshe yego bitoroshe jewe mukuri nk'ubono ufata nabyo kuvuga ngo ubutungane ngo ibiki cyo ndamutunganiriza ubwo nyene ko bimeze bitabaye uko bitabaye uko burya kaba kabaye
we nta kwiruka nk'abakongomani kure. Muhizi uyu musore urwaruka uyu murundi nk'umuntu mukuru uyu ibi bintu wabikoraho iki nk'umuntu ufite ijwi iki kintu ibi bintu wabivuga iki ndashaka comment kuri iyi audio kuri uyu mukuru kuri uyu musore w'umurundi. Oya umviriza ndakubwira uwo si umurundi uwo si umuntu uti uwo si umurundi uwo si umuntu ico ni igikoko. Abo uwo n'umuntu novuga yataye ubuntu kuko igihugu cy'u Burundi aho kigeze uno munsi mu gihe uri Bujumbura cyangwa uri mu gihugu hagati uri kuravuga ngo Kongo yafashwe nande nimbara abakongomane bisubiraniyemwo Bugoma bajya bashizeho akabara abakongomane babo b'indani no kuvuga n'abanyagihugu bonyene b'abakongomane bafashe ubutegetsi ibukavu ujya mu generale yaje Byamungu nuwahajya nyene atanga interview avuze ati jewe ntimunzi je ndi umunyarwanda canke je ndi umuntu wo ngaha avuga yuko mama Nyankeru ari wiwabo. Iyo abantu bisubiraniyemwo bonyene entre ucuzana uburundi ukavuga ngo Kongo yafashwe uwo nibaza yuko la geopolitique ntayazi hano mariko ndavuga ko hari abantu b'ibikoko abantu babiba n'umuntu uretse gato mbere kumugira igikoko ndatekereza mu Burundi mufite amategeko ahana ibyaha aya magambo agize ibyaha none uwo uribaza uwo twamumenya gute uwo muduha ari hehe ari urakora tamushengezo ubunyene mu gitondo ariye umuntu ushobora kuvuga yuko bica abantu uyu nguyu tuvuge ko wenda yohereje amajwi Uburundi budafite system yo ko ushobora kumenya uwo ari we kandi amajwi afite abantu yayoherereje ishobora kuba nk'uwari mbweje uwo batavuga nka mbweje uretse gato uyu nguyu c'était hier ou bien avant-hier muri space hano aya namagambo yavuzwe n'umwe uvuga ko hagarariye imbonera kure umva aya magambo ninde tubwira izina giye Ato, manza wumve hano, manza wumve. Leta ya Evariste Nyimba inyumva intahuro baruke zira audio. Bategerezwa muri eta major gukoropa. Iyo narayumvise gute. None baza ko ibyo no bantabyumva. Cyane bagira abakozi bo mu biro. Beke kuguma mu bigarukana uko no kubi ibintu bibi cyane Godfather. Nuko uretse gato cyangwa mu communicateur. Ibingibi nukubiba uko no kubiba ugwango uwo muntu yitwa avuga ngo gukoropa. Ngo gukoropa abahima. Uretse gato uyu nguyu nawe ntabwo leta imuzi kandi ari hariya imyirondo yihari bateguye espace bakiyita imbonera kure aramuntu hafite adresse uyu nguyu nawe mwarabuze Godfather muwadi vyabaye muyinga naho no musi muwadi vyabaye muyinga ejo oya bantu none ko mujaganya reka tubwire ikintu kimwe kwacu reka tubwire ikintu kimwe kwacu Godfather kandi wampaye ijambo mon frère reka ndakubwira ikintu kimwe igihe cyose igihugu cyamacimirije ibihe byo bikomeye nk'amatora gutora ibwirizwa shingiro mu Burundi twamadufise ibibazo by'abantu biyita barundi kandi ari bikoko nagira ivyo si by'ubunyene hariho nibindi by'inshinge bya bikoti by'imipanga byo byumva tubimazemo ibihe mu gihe uzugomba urabe igihe cyose twimirije bikomeye uwo ashobora kuba ari no muraba urabona baba ariko baratwumviriza ngaho ushobora gusanga hari wabivuze mugo ugasanga bibere muri Canada bibere muri Etazi nasambanya bakeba babyara imbonera kure sambanya abakeba basambanije wewe wembwejeri ninda gusambanije wewe hari wasambanije umwana wawe warusambanije mama wawe nasoni tugende gato genda aba bantu turababuza abantu bazimya yo mikro yabo mvuge mfre vuga icyo nakubajije aba bantu ntabwo bari mu gihugu barahari uyu yajagara imbonera kure hari abo tuzi cyangwa hari abazwi bari bahostinganye nawe bari muri space bari bakora space uyu ntabwo uyu muntu mumushyira ngo ari muri Canada uyu ari mu Burundi bari hano ama profile yabo arahari
ndatekereza ko ntabwo umuntu yaza muri space haba harimo abantu bari anonyme, harimo abantu bafiteho imyirondoro yabo. Iyi space harimo abantu bafite imyirondoro yabo bateguranye nawe space uwavuza aya magambo kandi we ari mu mazina ye. Ibi ngibi mu by'ukuri umuntu akoresheje amagambo nk'aya ngaya iyo akomewe amashwi ntafatwe ngo afungwe, ibi ngibi muranganisha igihugu cye. Kandi yaje uretse gato imbonera kure leta cyangwa guverinoma iriho irazirekonesa. None reka nishure Godfather. Yego. Imbonera kure so kuvuga ngo zirokoneswa na guverinoma n'umugambwe ni pepiniere. Nagira ndakubwira ikintu kimwe. Je baramvuga ko urabona sinza muri anonyma ni muhiza. Ukeneye kundya wese acasama. Ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe Godfather. Kuba muri space ntibisigura yuko ufite identification. Kandi nagira ndakubwira imbonera kure. Jewe muhiza. Nta mbonera kure nimwe iriho mu Burundi dafisa hitwarigwa ku mutumba. Jewe ntwarigwa ku mutumba witwa Busebwa mu Gatete mu Rumonge. Urumva identification yanje ugiye ukabaza witwa Moyize kuri uwo mutumba arakubwira ati medale nubwo abibujumbura mu Carama atwagwa aha bisigura iki? Nta mbonera kure nimwe itari identifiable. Imbonera kure yose itari yiyita ko ari imbonera kure akaba dafisa hatwarigwa uwo numwasi w'igihugu. Rero no kuvuga iki? Kubona abantu baza amazina kwiyita Kabura Joseph ibi ni ibintu abantu bandika Godfather. Jewe ndi umutekinisiye kuri ibi bintu. Je ndashobora kuza ngaha nkiyita Godfather iryo zina giwawe nyene Godfather Kabura, Godfather Nahayo, Ibujumbura, Carama, nkabiba macakubiri gusa je ntavyo nokora. Ubyemera? Ndakuraha Imana yo mwijuru. Uyu muntu uretse gato uribonera nyene Godfather. Uretse gato tugende gato. Yiyemera Godfather. Yiyemera. Urimbonera kure. Umugiyemera mwabyumvishe. Kuki tutigeze niba byakozwe hakaza abantu batari imbonera kure bakabivuga mu izina ry'imbonera kure? Kuki tutabonye imbonera kure mufite address cyangwa mu byemera mwamagana ya magambo y'amacakubiri? None byose niko ndayamagana uwo wundi ukeneye ninde? Numbona? No, turi kukubaza kutabyamaganye uje turi kubyamagana tuko hirya yejo muri aho bambweje ribaza kuntuka. Nuwavuye ngaha baza kuntuka sivyo nariko ndamagana mvuga ivyo bintu nibibaho. Ndavuga ni mbega nta mutumba numwe wo mu Burundi mu itumbire ng'ibihumbi 200 mwombwira uri kwimbonera kure zitahatarimo abahutu n'abatutsi je ncane mission cyamba mu mugambwe niko navuze. Ndamubwira ni twebwe tubwire oyaye ndimuzana ibintu bikunze ngaha oyaye reka kunciramwo reka kunciramwo unyubaho oya reka aragushimira yuko watumye na muntu mikimwebwe murantwara mwebwe umuntu abo mutuma ni mubanze ni mufise abashinga amateka batowe ni musaba baserukira muntu mamubikijeyo jewe cyo nagira mvuge Godfather none ntiwabonye barekura warakoze wewe hori ivyo bireka ivyo ntibindaba jewe umviriza Godfather je ndimbonera kure mukadoha identification y'uwo muntu murabe ko tutamushengeza ico ni kimwe mu mugambwe CNDD-FDD uvuye mu gashwagirizwe gamuhiza uvuye mu gashwagirizwe none we ni wofungwa uzuhebura gashupfuye ubutofungwa ninde wari ukajana ubusuma no gufata ku nguvu abagore mama wawe naramufashe mushigawe naramufashe urambana kwirembe wanje wakituje witukana muhiza hanyuma ko oyaye none Godfather wowe ureza ko abantu burira ku muntu bagatuka uretse gato aba bakoze genocide y'abatutsi mu Rwanda ntibarafatwa mutenda gufatwa arageze zinyabo bantu ibyo bigungu umviriza Godfather yego ikerekana abantu babicanye sikindi umuntu arabeshuza ikintu bakazana viprive ibintu kandi banabeshe badafite n'ivyemezo. Ibyo bintu wabikoze uvuga ati medale yafashe Rumata, medale yafashe ziri ku nama, nafashe nde nako bariko baradedemba je nagiye muri ambassade hariyo $0 ngira ro mi $0 yose $57,000 sinari kuyatwara cyane mwarigeze mwumva samba muri anticorruption nuko abandi biba igihugu baja muri anticorruption cyane abandi byonyabiriza utarimo muri gacaca siba ngiriza Godfather iyaba nagirizwa ubusuma mba naritavye muri anticorruption uravyumva. Ikindi naco iyaba afise ico niyagiriza mu gihugu jewe muhiza medal fise visa ya Schengen fise visa ya Etazini sinari gutaha i Burundi. Okay, so kandi umugore wanje passport rouge fise rouge abana bafise rouge
mfise icyo niyagiriza sinari kuzi Burundi nimba ndi ngaha uza uretse gato kanze bigenze gutya sibyo nani uyu mugabo bamwita Serugamba nani kositu ntabwo ndi buguha ijambo kuko impamvu nari ikimbonera kure rero mona amigo Godfather uretse gato uturangiza ibyibonera kure kositu umbabarire gato wa mugabo yitwa nde Serugamba ndashaka kugira ngo mpereza iriya audio yinyoherereza ira audio yose kuko bampaye agace kuko uri kubivuga uje kuvugira kositu kugeza aya masaha mu bantu ndi kwamagana aya magambo yakoreshejwe n'imbonera kure ari mu macakubiri nk'amagana ndagushigikiye buretse gato nk'amagana yego buretse gato kuyamagana ndashaka kugira ngo bishyire mu bikorwa nk'abantu muri kuri tele kuyamagana ku magambo kandi bari kubikora n'ubwo kubihakana ndashaka kugira ngo iyo mipangire buretse gato manzo nyumve tukamagana aya magambo ya kositu uretse gato muhiza ndi kukwamagana ndavuga kuko uri mbonera kure ndi kwamagana amagambo yakoreshejwe n'imbonera kure ari mu biheza none ni jewe ijwi ry'uwanje no ryumva umva ari jewe uretse gato si mugenzi wawe ntiyaje mu izina ryanyu wewe uri umugenzi wanje uretse gato ikintu muri bose gukora ni kimwe rero nk'imbonera kure ndavuga muri kuyamagana uretse gato uriya muntu yavuze mu izina ry'imbonera kure siko bimeze oya uretse gato baje bakora space nk'imbonera responsabilité pénale ni individuelle s'il vous plaît uretse gato mon frère muhiza ngenda gake yaje bakora space biyita imbonera kure s'il te plaît amagambo bayavuga nk'imbonera kure arimo amagambo y'urwango y'amacakubiri ari dangire nawe uri kwamagana ariko nibivuga ko imbonera kure mudakomba gukoresha ari amagambo urumva ko mufite akazi ko kwitandukanya n'uriya muntu mukanamushaka mukatwira ko atari umwe namwe ujya ni bwegeri yabivuze Godfather uracho ico bivuga kuvuga ngo imirindi imbonera kure nagusigura ico bivuga uretse gato tugende gake so muhiza umva ikintu ngundi kugusaba ibi bintu ni byiza ko uri imbonera kure ukaba urimo kwamagana aya magambo yakoreshejwe kandi mabi arimo ivangura ashobora no kuba danje ku bantu bashobora kuyumva ukaba muri kuyamagana nk'imbonera kure mukitandukanya n'irambonera kure ngenzi yanyu sibyo nta mugenzi wacu ari mujya ni bwegeri ari muri Canada i Toronto aba urya oya tugende gakeya ariko muhiza nta soni uraje kubibwira ubeshe kandi wavuze kutanamuzi so uretse yavuze ko none bavuga bimwe honorable oui bavuga bimwe ndumva tugiye kugaruka kuri iki kintu muhiza reka tugusane nk'imbonera kure biriya bintu mu byamagane ariko apana kubyamagana ku magambo mu byamagane mu bikorwa uriya muntu mu muhige mwerekana amafoto nk'imbonera kure mu mwamagane n'amutemanya n'ibyo yavuze ibyo ngibyo ni kimwe hanyuma kositu n'inshuti ze Prince ibi bintu by'aya magambo wavuze ngiye ntabwo ndibigira isoni zo kuyakina kuko turanga twamagana ikibi n'igisa nacyo kositu aya magambo wakoresheje hano aya magambo ntabwo muri 2025 uburyo wabivugamo byose aya magambo muri kumva hano abo bahutu bahawe igihugu abanyamahanga igihugu nicyo batutsi ibyo bundi mwarumvise yuko historien yitwa Sivena bivuze yitwa Murashi yavuze ati mu Rwanda mubona kera witwa ubututsi ubwo Burundi mubona hari intara n'uyu munsi yitwa ubututsi yitwa ubututsi basaba mugabo niko bimeze abahutu nta kibanza na kimwe bafise mu gihugu donc abahutu n'abanyamahanga batakuronka ubwene gihugu d'abord baciye muri amademarshe ya immigration nayo baraca mu gushikura umunsi bagiye gudepoza demande de réfugiés muri ONU muri ministère uyu nguyu ni umu antihutu aramaganwe urukumva uyu nguyu ngewe ndamwamagana aya magambo ni mabi ari très dangereux byumvikane uyu nguyu aya magambo ni mabi ugomba kwamaganwa abantu bakakwamagana ntabwo uri kubaka urimo gusenya ntabwo uzaba mu Burundi
bw'abatutsi gusa butarimo abahutu cyangwa n'abatwa twamagane Imana ndetse iguheza gihe. kwamagana urimo kumva kagaruka kuri Muhiza n'imbonera kure zanyu harimo ubu extremiste n'ubugome kugeraho abantu bavuga ngo nibafata imihoro batemagura abantu bakiri kuri social media Ibyo nta bizoba. buretse gato nta bizoba ariko biri kuvugwa none si ibingibi uyu nguyu bari kuvuga byabaye turi kubyamagana bitaraba turi gukumira icyaha kitaraba Nta bizoba. nkimbonera kure ntabwo bizoba ahubwo bizoba se nta bicwa Abitwa. yego urabona Godfather. ko n'abantu banyuruzwa Godfather. wumvise basabiye umutwe ko hanyuma ndakubaza kaburimbo buretse gato kaburimbo arihe yajyanywe imbere y'ubutungane buretse gato kaburimbo yajyanywe imbere y'ubutungane yajyanywe imbere y'ubutabera nicyo kimwe nakubaza Reka kunyibutsa. None Godfather ni mu ijambo. Umuntu yitwa Kaburimbo yanyikiye mu byaranje niyo ngabo. Kubera ari mbonera kure. Iyo dotse ntimuzoyigarukane nga kuko muba muri ko murancumita mu mutima kandi ishwe na Kaburimbo kubera ari mbonera kure imatana ku mutumba witwa Mahango. Hariho mu byaranje ishwe na Kaburimbo. Aho rero nimubandanye kuri iyo dossier. Turayibandanya ndakubwira impamvu. Reka mvuge. Manza wumve. Ndakubaza ndashaka nkubwira ikintu kimwe. Mu Burundi nta butungane buhaba. Burahari. None iyo umuntu yakoze icyaha cy'ubwicanyi nk'uko uri kumushinja uri kumwagiriza kwica umuntu wifatira ubutabera mu biganza byawe cyangwa yagombaga gufatwa agashyikirizwa ubutabera akabihanirwa jewe ntabwo nifatiye ubutungane umviriza ndakubwire Godfather none uretse gato birakwiye kankomaze ikintu kimwe Muhiza umuntu wese ukoze ibyaha uwo bakoreye ibyaha agende yifatira ubutungane mu ntoki ze uwishe nawe agende uwiciwe agende nawe yice icyo gihugu cyaba kibaho bariho n'igihano cy'urupfu i Burundi so urumva Muhiza rero icyo tuvuga niba umuntu bashobora kugenda hariya umuntu ushobora gusanga uyo umuntu yishe waba ufite ibimenyetso kama mutaliwa mwingine ajyanwa hakaza ibimenyetso niba hari n'igihano cy'urupfu akagihabwa n'ubutabera so ahangaha rero ntabwo uza gutanga izo ko hari umuntu agomba gutanga amafaranga ngo bazane umutwe wundi ntabwo turi ku ngoma ya Dawidi Godfather ushaka ko mvuga nabi kuko uri kuratwagiriza ibintu by'ubwicanyi mu Rwanda iwanyu kizitarihe ntabwo ngiye ndi umunyarwanda kizitarihe uri umurundi inde uzi kuri no muri umuntu utazi je suis international Miss na pays umanze umenye na space wajemo reka mvuge no urumva ko deja sikia nikwambie reka nkubwire Muhiza reka gudufata nkwibwire navukiye muri Kongo uri kunyumva depuis romina kibiaka sindagira ubwene gihugu kuva nabaho usi ngiyewe nanga karengane sina miniko internationale waje ndi kwipresenta uri kunyumva ahantu hose bagure stress kuri kizito gamatwi ntabwo Kagame ataguhiga ntega amatwi ntabwo uza kunsubiza ngo nkwemere ntabwo uza kunsubiza ngo nkwemere urimo kumva n'undi munsi ntabwo uza kunsunika ngo nkwemere ni gute mufata ibibazo biri kubera mukabikompara n'ikindi gihugu none wambaje ikibazo cy'imbonera kurereka n'ishure no ubaza urumva ko ya extremisme nabwo buheza nk'undi mwigira muri mwebwe biranga urumva ni reka twice n'ahandi bari ndakubaza uretse gato uyu mundekere gato ndi kukubaza ahangaha yego turase liberté d'expression tufere icyo droit d'expression urumva ko mufite urumva ko erega ntabwo ari kwihishira kabiri urabona ko bikunaniye urumva extremiste nabwo buheza urumva ko uretse gato none wewe umaze kumbaza ibibazo birenga 10 fikia yo kanga bien none kameze icyo kimbonera kure parce que déjà urumva ko je niko nongeye kinyarwanda déjà uhise ntwara mu Rwanda tugumi wanyi Burundi parce que je ne parle je suis congolais urimo kunyumva ni utaruzi n'umuntu wagostinze vieille si kwibwire ngana na Kongoti yo kanga bien none uze kuma exemple muri Congo parce que ngana na Congo 100% urukunyumva cyongere kumtumya Rwanda kugira ngo tubyumve neza kubera iki buri kintu buri gihe cyose iyo turi kuganira wamutse umupaka nyura ntuza nyura mu Gatumba na Uvira uni uko ni pate exemple ntiwongere kunyura igatuna ntusubire mu Kirundo parce que je sais pas wande tugaruke gato
icyo nshaka kubaza kimwe unyumve neza cyane ntongera komeza example zo mu Rwanda parce que anga turi Burundi ngiye nkora ama space atandukanye niba ni gukora space y'u Burundi tuganire ku Burundi niba ni gukora space yo mu Rwanda tuvuge mu Rwanda niba ndi muri Congo tuvuge muri Congo niba ndi igenda koraga ama space yo muri turi kutabariza no muri Ethiopia twabaga muri Ethiopia twumvikane rero muhiza ntibongere kuzana excuse none niba uri kuvuga ngo ibyabaye mu Rwanda none mwe mufatira example yo gukora ibintu mu Rwanda ufunga mikro yawe thank you God bless you urakoze cyane tugende gakeya rero ni byiza kuri imbonera kure ukaba urimo kwamagana ari amagambo yavuzwe n'imbonera kure ndashima abantu batemera ibyo CNDD-FDD ikora ariko mukamagana amagambo y'ubuhezanguni ya musitu niba ari musitu niba ari kositu turi kumwe yewe twajaha twamagana amagambo ya kositu tuyamagane na amagambo arimo urwango ubuhezanguni numva adakenewe muri bibihe ndongera kwamagane nkuko uyu nguyu muhiza ari imbonera kure akaba ari kwamagana amagambo yavuzwe na ziriya mbonera kure zindi ndashima ko hari n'abandi bantu bamagana batemeranya n'ubutegetsi buriho ariko bakamagana amagambo yakoreshejwe na kositu tubyumvikane rero ibi ngibi niko kubaka tekereza ko igihe kizagera igisubizo kikaboneka hakabaho kubaka mwubakiye hamwe apana kumva ko bamwe batari mu gihugu ariko igihugu gishobora kuba igihugu tubyumvikane ntago muzigira mu Burundi bw'abahutu gusa ntimuzigira mu Burundi bw'abatutsi gusa s'il te plaît aya magambo ateye inkeke tubyumvikane abatabyumva uko nguko ntabwo ngiye ndi umurundi ngende internationale ngiye mimi maisha yangu siyapataka sindagiraho president avuge ngo uyu ni president wangu ntibirabaho bari tukimbizaka kwetu mpaka leo urumva ntabwo ngiye muri Kongo bankata amatwi urumva nikundirije ku barundi nari nati ejo bundi arambwira ati keretse nkubonye nkaguca izuru nari ko rafiki yangu nari kumutereta mwarabibonye aha n'ahandi n'ibindi mini ko internationale Miss ko na pays kuko ngiye narababwiye ngo nimugifite mentalite zo kumva ko mushobora kuvamwa amazuru mu rwara bicurane mukazana nk'ibimwira muri ibigoryi abantu mwese mupfa ibintu reka mbabazi ngiye mbabwira hano muze mu Burayi abantu muri Burayi n'abari muri Amerika n'ahandi umuzungu yagiye kugukorera racisme ntabwo akubaza niba uri umutu cyangwa umututsi ntabwo ashaka kumenyana niba uri munyafrika cyangwa niba muri Caribbean niba uri no mu Jamaica uri umwirabura ibyo birahagije kugira ngo gukorera racisme kuzonge turi kumwe umwarabu iyo ari kugusuzugura ntabwo areba tujye naho ngaho Dubai ntabwo basuzugura umwirabura bagendeye ku gihugu avamo nimumbwire muri Dubai bafite ukuntu babafata umunyarwanda bakamugira special umurundi bakamusuzugura ko ari umurundi ibyo bibaho yesweke no ntabwo ibyo ngibyo bibaho tugaruke gato tugiye kureba ni gute abazungu bakora ibingibi bakabibakorera hagati yanyu mukaryana mufite umuco umwe mufite intuzi imwe reka mbereke gatoya kambereke iyi tweet nakoze ejo mbereke ngiye uko bitekereza nubwo mbona abantu batabyumva ngiye nakoze iyi tweet ça fait près de semaine cyangwa 3 semaines reka nyizane yishyirano murebe iyi tweet nyikora nkayishyira ha hejuru ngiye numvaga ariwo mutsanzu wanjye natanga hagati y'abarundi muri izi nkundura zari zihari esiri hehe iyi tweet nayikoze muyirebaho hejuru regarde ngiyo ndanyishyizeho somera iyo tweet Wilson mbere yuko nkomeza iyi ya Musinga oya ya Musinga yirekeye Ivan kanze nyikureho kwanza iyo yindi hanyuma abantu turi dakoro nibyo bintu by'ibisome yamaze kugeraho okay iyi ya Burundi n'u Rwanda right ego okay instead of opposing each other we should support each other as brothers and sisters. Burundi and Rwanda share many common aspects, language, culture, and even family ties, as many Burundians and Rwandans intermarry. This is quite natural, because when faced with the Rwandan, a Burundian should feel like a compatriot. Let's stop tearing each other apart on social media.
Let's cultivate unity and solidarity instead of fueling divisions. So many things unite us. Let us not sacrifice them for what divides us. Reka tugende gatoya rero. Niba wumva uri dakoro n'iyi tweet uyikorere retweet, uyiliking. If we are together ni utanga extremist. Ntitaye ahuva. Raba mpejeje kubikora jewe nyene imbonera kure. Umvikana ikintu kimwe. So icyo mvuga ni iki ngiki. Nukuri ibi wenda ahangaha tuvuze kuri ibi ngibi. Noneho ahangaha ho urukumva ko ni hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Reka tugaruke no ku Barundi n'Abarundi. Mu by'ukuri byari bikwiye ko hakabayeho gutwara no kurwana bigeze ahangaha. Umwe akavuga ati ni mufate imihoro tubatembe tubashyire kuri rezo sosiyo. Undi akavuga ati Abarundi n'abajana abahutu b'Iburundi n'abacakara. Where you heading? Muraganaye. Iyo mbirebye nasubira inyuma nkareba abazungu ibintu badukora none mwarangiza ku myaka mufite ku mashuri mwize ngo yango yewe ngo rega ngo byose ngo tubiterwa n'abakoroni. Mu myaka yawe uracyakoronijwe uremera kuba gukoroniza. Aha niho mfite ikibazo. So ahangaha rero niyo mpamvu nateruriye mwese hamwe yaba kusitu nkamwamagana yaba uriya mbonera kure nkazamagana. Kandi kimishuje ko mbonye ko mbonera kure harimo bari kubyamagana bakamagana imbonera kure ngenzi zazo muri abangaba bamagana imbonera kure n'abakora bavuga ko bahunze igihugu bakamagana amagambo ya kusitu. Mureke tubigenze dutyo. Reka iki niki namaze kugitambukaho. Reka tugaruke ku kibazo nyamukuru. Tugarutse ku kibazo nyamukuru ngarurira ya ntuza ya nani. Nani honorable ngarurira ya tweet ya Willy Nyamitwe. Reka tugarukeho gatoya. Wanditse ngatuma ikintu uyu yimbonera kure yo mu Carama. Yego. Muhiza ndasubiye ndagutumye. Urabona cagihe muyoragura abanyamurenge n'abanyarwanda basa kurya nyene babayoragura mukabashira mu makamyo ngo mubajane ngo mu makambi canke mu kibira kubicirayo no mu Rusizi. Twarakomye induru turagutuma uratubwira uti ndabishikana. Yango utuma ubunaho. Warakoze. Ubu naho reka tugutume. Ugende ubwire bajya bakuru b'imbonera kure. Uraza abo tuvuga ababishoboye. Utizo ntera hamwe mwinjije n'ibirwanisho. Zivanze na Wazalendo n'abahoze barya abantu aho muri Kongo. Barya batutsi muri Kongo. Turazi neza ko mu Burundi hari abatutsi. Ntibaturira abatutsi. Bari abantu mwinjizanye ibirwanisho ntibaze kubuza abantu kwidugira ruguru kubera baza guca bakontrola bahamplasa ama position y'igisoda namba yarahari. Umukuru w'igipolisi n'umututsi humura. Turagutumye umva. Nanje nabitubariye humura. Oya kuba umututsi ntaco dusico bihindura. Ziriya ntera hamwe. None abatutsi barimo mu gipolisi cy'iwacu. Ariko gutuma ubitware peje. Ikibazo aho kiri madamu. None ku ruhanga biranditse ko ngo ni ntera hamwe. Oya reka ndagutume kandi nakugize mukuru none uravyanse. Untabara ugenda uvuga uti utaba abantu tuzanye izi ntera hamwe tuzanye zuzuye amakamyo n'ibirwanisho byabo. Harimo na Wazalendo. Uti aba bantu bimbonera kure batsindiwe Kongo tuzanye ngaha bashonje bageseye bakarengera mu bantu kubica abantu baza kwica turazi ko atari abatutsi gusa n'abahutu barabica. Ubabwire bajye bakuru bimbonera kure bagenzawe yuko ubu atari muri 94 aho abafaransa batwara intera hamwe bakazishirange hakurya muri Kongo bagaca bazihibirwanisho ubu ariyo dufata tubije gukompara ibihugu bagubumviriza gukompara ibihugu ngo dufata tubije reka mpeze zijya ntera hamwe zakoze genocide Rwanda zivanze n'abahora barya abantu Kongo zivanze na Wazalendo zivanze n'abaredi tabara bari abantu bimenembwe zivanze zose mwazanye n'ibirwanisho byose mushira mu Burundi. Nations Unies irabujijwe gukora ibyo bintu. Kirazira gufata igisirikare gitsinzwe ugacukizana mu kindi gihugu kitari désarmé turiko turabibona ils sont pas désarmés. Ibi bintu turavyamagana isi yose ivyumve yuko ibyakozwe muri Zaire 1994 bariko babikora i Burundi reka gukompara bose fata yakubujije gukompara ibihugu. Newe umeze ku Burundi ndiko mvuga Burundi none ibyo byazaye uvuga n'ibiki
gerageza wifate gerageza ifate wifate ndagutume umviriza ushize mufashe intera hamwe FDLR Zirihe mufata wazarendo zirihe madame mufata Sadek yatsindiwe ndabona ntabwo muhiza ntabwo nshaka kumanura mbabarira ureke mugenzi wawe avuge umutega amatwi uze kumusubiza ari kuguha message uze kumusubiza allez-y fungwa ziri ku nama mufata message muzihereze nanyarutse ariko kwirepeta ngo dufata guma repeta nanyarutse asongore ihangane mpeze nari navuze nti bari abantu bitwaje ibirwanisho muzi ibyo bahora bakora hariya hakurya batsindiwe turabazi ko bahiga abatutsi bazohiga n'abandi batarabatutsi abahutu n'abanyamahanga bifitiye udufaranga baje kubiba nta uzosubira kubatunga ni telefone nta uzobadugana ruguru mu ntara bazoca babica kuko azoba ari muri desordre totale nta muntu ashobora kwinjiza ibihumbi birenga kurya by'abantu bari armé ngo batsinzwe intambara ugacuba deplacer mu kindi gihugu kirimwo abo bahora bica turazi neza ko ata discipline bagira bajya abantu turateye akamo imbonera kure president w'igihugu abo bantu bose bazobikora turabizi ko badashobora kureka kubikora isi ntizivuge ngo ntiyabimenye kuko barabikoze 94 uyu munsi ndi tuba dufise ikibazo cyo muri Kivu iyo badafata intera hamwe bakaza kuziha ibigwanisho muri Congo ex-Zaire nta ngorane twari kuba dufise uyu munsi i Burundi baciye baza bagira uruja n'uruzi mbonera kure n'intera hamwe zivangana Congo Burundi niyo desordre turimo nagira ngo tume rero ubabwire yuko ubu si nka kera mukagira umuntu mwica no kuba bimenyereye kubikora hakurya muri Congo ubu si nka kera nta bazotega amazosi nta bazoguma bambambira Nations Unies oya duteye akamo East African Community imenye yuko abo bantu bose muri ko murarundi Burundi ngo kugira baze kubandanya ibyo bariko barakora muri Congo turateye akamo East African Community est responsable de ça bateza ku désarmer tout le monde y compris la population untumye kuguma uvanga ibintu madame oya kandi uri kuprofita kugira uponde nguri kwatuma umuntu wowe wamutuma umuntu ko ni gutuma fata ijambo Godfather uyu muntu ariko aratuma kandi ariko aratwambika ibanga ngaho mutinga arangize ndarangije ubabwire yuko isi ntizivuge ngo ntitwabivuze canke ngo nta wabimenye bari abantu baje Burundi gukora ibyo bahora bakora muri Congo bazosubira bahatsindigwe kandi hari n'igihe nawe wogenderamwo kuko urusasu ntidutora niko bizogenda mwari mukwiye kuba désarma mukabatwara mu bindi bihugu nawe urakurura amagambo ntabwo urangiza s'il plaît rekeraho reka tugaruke gato namwe muramvanga kabisa nose uri kumutuma cyangwa wahise utanga message muri rusange reka tugende gato nahejeje mwakoze yewe niba ari uko mamushaka kujya ariho mubabone mushaka kubana namwe reka tugaruke gato ku muntu bita Godfather reka ngira reaction umuntu tumurenze ucumanura oya manike ikiganza no space wa iyawe ihangane gato mbabarira unyumve thank you ndaje nguhe ijambo Wilson ambassador uranyumva Rega ni babiri ubu vuga ambassadeur docteur uyu nguyu ni ambassadeur docteur uyu nguyu yari ambassadeur titirere cyangwa yakoraga muri ambassade yari ambassadeur okay twagiye reka tugaruke kuri ambassadeur titirere hano niwe nshaka kuvugaho ntabwo iki kibazo twize tukirangiza nubwo hajemo ibi bintu ariko nari mbonye mbonera kure ya nyayo twagomba kuyibwira ariko nshimishijwe ko nubwo ibi ngibi uko namwumvishe ashobora kuba yabivuze imbere y'abantu ariko mu bikorwa adashobora kubikora niba atangiye kuza gucyura akavuga ati niba utemera ko okay anyway reka nze turaza kumugarukaho gato reka garuke kwa ambassador uranyumva ambassador uranyumva ntabwo ari kunyumva arimo kuvuga buri so Dr. niyo savye uramwumva host hako mikro yombo nifunguwe bikunda kumubaho namanuke yongera garuke kuko ongera unsomere message iraho hejuru uko ibingibi nabyo ngiye nakubiswe n'inkuba ya ibi bintu vraiment nibyo nanje bya antangara
soma nukuvuga ngo Wiri Nyamitwe araje amenya umuceri. Ambassador umanuka wongera uzamuke. Ndashaka kugira ngo abishyireho umucyo. Ibi aha niho ruzingiye ubundi. Ibi byose turi kwirukankaho niho rizingiye. Aha niho ruzingiye twe turetse no kujya muri ibi ngibi. Ibi ngibi byo biragaragarira amaso ya buri wese. Reka tugaruke gato. Ongera usomere message. Kuko twumvisemo ibintu byinshi uburozi bikise. Dukomeze. Nuvuga ngo amakuru twumvishe babari ruzamuke mama ambassadeur kandi ntagira umuntu umuvugiramo. Okay. Ndayisome. Yego. Ukuri kumenyekane. Iyo message yanditswe nande? Ambassadeur Wiri Nyamitwe. Ayanditse ari uko ambassadeur ubundi avuze ngo iki? Yarari karavuga ukungene yagiye muri yavuze ko yahuye reka tuvimuzi ahantu ibintu byavuye. Ambassadeur buretse gato. Ambassadeur ahangaha yakeje Reverienne. Nta Reverienne byose ni bimwe. Uyu nguyu nimbonera kure nkuru. Uyu nguyu yadenayinze genocide yakorewe abatutsi ejo bundi. Uyu nguyu yatwaye ubuzima bwa kaburimbo. Uyu nguyu ni umukriminere. Uyu nguyu yoboye umutwe wa CNDD-FDD. Uyu mugabo ejo kuko munyorereze la video avuga ngo ashaka umutwe wa kaburimbo birabigize ibyaha. Niyo kaburimbo yaba yarishe mu byara wawe wowe Bahiza, ni uko ibyaha yarakoze kaburimbo ntabwo uriya afite itegeko mu kiganza cye ku buryo ashobora kuvuga ngo aramwishe kandi ngo Imana ngo izabimushimira. Ni mu magambo yivugiye muze ko yamanya kine. Tube tuvuye aho ngaho gatoya. Uyu mudamu uvuga ko yavuye muri CNDD-FDD bitewe n'ibyo abona bikorerwa amatagombaga kwihanganira bakamwirukana. Namubajije kuki ejo twabonye uri gukeza mumubarire mu mugarure. Ese ko ndeba atari kumubona nizere ko mutamuri movinze. Ntawa muri movie. Ninde wavanyemo Chantal ko ndamwa muvanye muri space. Uyu Chantal ninde mwamukuriye mwiki? Ahubwo mwe ni muvuge ngo amukuyemo. Ni mwebwe ubwo mubwo ntabwo mugomba kuvana umuntu muri space. Ntabwo iwaje space yangize ziri open. Ntabwo kubagira ko hose bamugomba kuri moving umuntu muri space yanjye uwo ari we wese. Aha ngaho uyu mudamu ati ngiyewe ntabwo nigeze nkeza Reveriye nta na gato, ariko aza kunyerera atubwira ko mu mezi abiri banahuriye mu Buraya. Wahuye nawe? Ati nahuye nawe. Umuntu mudagikura nahuye nawe gute? Ati nahuye nawe kuko twagombaga kuganira ku by'ingabo zo muri Kongo. Ahangaha Ambassadeur Wiri Nyamitwe kubyihanganira biranze nibwo akoze iyi tweet no kwimaze isaha imwe ayikoze. Ambassadeur ndabizi ko ari mahanga ari kutwumva. Araje umucera ahita wumena avuga ati ntiwahuye nawe ugiye kuganira ku bya politike bindi, wahuye nawe ugiye kumusaba akazi. Yakoze zibiri by the way, yatangiye gukora imwe kuri ntuza kuri wawe yiwe mu Gifaransa. Amacaraza hano muri space aja mu makoma muri comment ashiramwe iyo y'ikirundi. Reka tugende gatoya rero. So Ambassadeur ahangaha mufunge sinkeneye ko hari umuntu ufunga mikro, umufungura mikro ni Ambassadeur. Ngiye kubaza ibibazo bibiri gusa. Ambassadeur nk'abantu biyamiriza ibikorwa na CNDD-FDD kukubona aya masaha uri hano baragufata nka double agent cyangwa double agent. Niba uhura na Reverienne ntaryamye ninde haryamye niba uhura n'uyu mugabo ugahura nawe mwibanga kugira ngo agushakire akazi ka kansero. Kano kazi nakaye harya wagomba kuba kansera muri Gabo ejo bundi kandi uvuga ko utakongera gukora na CNDD-FDD bitewe n'amabikora. Ahangaha uri kutuvanga kandi noneho umuntu mwahuye ukatubwira ko nta mikorere yabo mwiza utakongera gukorana nabo. Mu byukuri iyi message ya ntuza ya Ambassadeur ya Ambassador akuvuzeho nani Wiri Nyamitwe uhise ufata umwanya ungana na 30 minutes usobanura amakonfli yawe na Wiri Nyamitwe, ariko ntiwigeze uhakana ko iyi message yanditse mu byukuri abeshya cyangwa atabeshya. Tubwire ibi Wiri Nyamitwe yanditse ni ibinyoma? Ambassadeur mizima nka Wiri Nyamitwe ashobora kuzana akatubeshya akabeshya imbaga y'abarundi 800 bari maha? Ambassadeur iyi tweet bakoze ni ikinyoma. Ambassadeur Wiri Nyamitwe yabeshye
guhura na reveriye byo mwarahuye ntabwo bihakana, ahubwo conversation mwagiranye n'icyo cyatumye muhura nicyo Wirinyamitwe aje kunyomoza avuga ko ari ugiye kumusaba akazi. Abantu utemera ujya kubasaba gute? Kuvuze ko bakubaniza utagomba kongera guhura n'umuyobozi cyangwa ngere gukora CNDD-FDD, wagiye guhura no muri demo azishize kugira ngo aguha akazi ko muri Gabo kubera iki? Urashaka kujya gukorana n'abantu kandi uvuga ko batagomba kugukoresha. Watubwiye ko nta mututsikazi ukorera muri CNDD-FDD batari kumukoresha. None ubu ngubu ko ushaka kongera gusubirayo kujya gukora ku mukansara, wemeye gukoreshwa nabo bakagukoresha. Watubwiye ko yego baragukoresha ariko uburyo bagukoreshejemo wabukikiye. None ugiye kongera gukoresha nkuko bagukoreshaga mbere. Watubwiye ko Wirinyamitwe abakobwa batutsikazi bari muri guverinoma bose abakoresha. Nawe tubwira ko yadukoresheje ariko utubwira uburyo yagukoreshejemo butandukanye n'ubwa bariya. Subiza ibibazo bibiri. Urashaka kujya gukorana nabo? D. Witeguye bagukoresha ne baguha akazi? Kabiri, uburyo Wirinyamitwe yagukoreshaga mukorana ko mwari inshuti nubuhe? Gatatu, hano haje umuntu atubwira ko nguye ari hano ni Serugamba, atubwira ko wowe wari ihabara ya Wirinyamitwe igihe mwakoranaga. Ibyo bibazo bidusubiza uko ari bitatu murakoze. Sasa izi space zirabaye ibindi nta kiganiro mbona turiko turagira ngaha Godfather. Ngaho manuka uzivemo n'uburi ntagutumiye gakuva tuvuki. Ambassadeur fata ijambo. Kuko ibi byose nizi mbonera kuri nibi byose ahangaha niho ruzingiye muri aba bagabo, muri aba bamba naha ruzingiye. Ambassadeur ijambo niryo naguhaye mic, fungura micro. Niyo nsavye. Docteur. OK, merci maman. Allez-y, je vous écoute. Ah, OK. OK, on va ndakubwire. Ibibazo bitatu wabyumvishe. Ikibazo ca mbere, jewe sinigeze mba umuhabara wa Wirinyamitwe. Ntabwo yigeze umuhabara we. Bon. Ica kabiri, ivyo twavuganye na Reverien igihe na yaza igihe yagenda muri Gabon. Ego. Ça n'a rien à voir avec ibintu byo kumusaba akazi. Kuko nta kazi nkeneye. En fait, mutabizi ndagafise kandi mfise akazi keza, je suis bien là où je suis. Nta kazi nigeze nsaba nta nako nshaka. Ego. Ndashobora no kubarungikira ikete je nandikiye umukuru w'igihugu igihe namubwira ko akazi kabo atako nshaka, ndarifise ikete ndashaka kurirungika. Nta kazi nigeze nsaba nta nako nshaka ntako nkeneye. Esinzi ca gatatu cisete kwa kusinabaye umuhabara wiwe, nta kazi nigeze ndabasaba ko ntako nkeneye, ko ndagafise akazi, ndafise akazi nkora kandi je suis bien. Ica gatatu cari gike. Waravuze ko nawe Wirinyamitwe yagukoresheje nkuko akoresha abandi bakobwa batutsikazi bari muri guverinoma bahakaze. Niyankoresheje il n'a pas réussi. Twarakoranye, on a eu des moments, twararonse ibihe dukora ibikorwa ensemble, mugabo jewe nije namwugururiye amayira menshi kugira ngo ashobore gukora ibyo atiza gukora, ariko ntiyashoboye kunkoresha, ntiyabandanije kunkoresha uko yarakeneye. Sinzi ko ari kende no bishora. Ugatekereza ko ibingibi Wirinyamitwe hejuru iyo titre yakanditse abikwagize. Wirinyamitwe ivyo yandika byose pour le moment arabesha. Kuko mbega ni kweli kimuvuga ivyo Willy yanditse mutavuga ivyo je nanditse. Naje just namwishuye. Wilson ndashaka wongera udusomere tweet ya ambassador Maza Wilson asomeje ivyo nanditse. Ego nabisome twumve. Kuko naho turavana mu byo tukubazamo. Gisome. Mu minota 30 iheze arusuye aramusubiza ku y'igifaransa kuko Wirinyamitwe yanditse mu gifaransa aravuga ngo la transhumance politique est rude. Non, iyo niyo yatanguriyeko. Yes. Une doctoresse enquête d'un poste de consul demanda pas du tout. Jamais. OSG dit CNDD-FDD lors de son passage au Gabon. Dessus, elle claqua la porte. Il y a seulement quelques semaines pour l'opposition, mais sans racine, où va le vent? Hama ambassadeur Niyonsavye aramusubiza ngo tu es vraiment malade. Si tu as la possibilité de lui parler, demande-lui de quoi on a parlé. Hanyuma
Musi nawe yari yasubiye aramusubiza aravuga ngo ariko Willy aho nta soni wumva quand tu continues de me chercher des histoires sans tête nique. Ni ukuvuga ngo ama-histoire atagira umutwe n'umurizo. Ndi kuri yo et moi avons eu un entretien sur des projets de développement interafricain. Tu avais parié que, sinzi ibyo wapariye, le poste du consul, moi, cherche ailleurs car ta capacité de mentir et de manipuler les Burundais publiquement est bien exposée. Dieu est au contrôle. Ibyo wakoze byose pour tenir ma renommée va te revenir. Ternir ma renommée va te revenir. Le karma. Ce que tu as promis à tes maîtres occidentaux risque de tomber à l'eau. Ne pense pas que je ne suis pas au courant de tes prouesses de jalousie et de destruction focus sur ma personne. Nairaja aha wanditse ngo agandiye canke agandiye he? Nairaja ni ambassadeur w'u Burundi muri Belgique. Oya n'ubundi Ntahiraja akora muri ministère des affaires étrangères bakoranye kugira ngo POCONF uko organisme rappelle. Okay, Imana nayo. Nare House and CNDD-FDD, les transporteurs des poudres sont connus. Un jour, ushirako ibintu nazi ukoma amashi hamurashima. Okay, merci beaucoup Wilson. Aho ugize neza. Umva ndakubwire Godfather. Jewe na Wilson, hari message nkeneye mama attends. Nkeneye iyi message ya nyuma iyi ngiyi yamwandikiye kuri ngiki y'ikirundi. Niho harimo ibintu biri grave nshaka kugira ngo tumubaze. Yavuze ngo iki? Ukuri kumenyekane. Yego. Ukuri kumenyekane. Mugenzi. Iyo niyo ya mbere niho yatanguriye. Uburetse gato komeza Wilson. Ukuri kumenyekane. Mugenzi wanje niyo savye. Mugenzi wanje niyo savye yasavye audience honorable Révérier Ndikuriyo muri Gabon kugira ngo ahabwe ikibanza ca consul w'u Burundi muri Gabon. Atakironse yaciye afata ingingo yo gutangura kuvuga ko amaze imyaka 10 muri CNDD-FDD atazi ivyarimo. Oh yeah, c'est pas vrai. Nkene amagambo yamushubije rero aho ngaho ndashaka gutubiza amagambo yamushubije. Niho naciye ndamusubiza iyo message. Iyo niyo nshaka kugira ngo iriya irimo poison niyo nkeneye. Oya ivyo bireke. Ndabona ko ushaka kwinjira mu rusaku rurerure ivyo bireke. No Wilson yisome. Oya. Okay, wibivugaho reka isome. It's okay reka isome. Wilson yisome. Yayisibye? Yayivuze. Yisome Wilson. Yamusubije regamejeje kuyisoma. Yavuze ngo ariko Willy aho nta soni wumva kandi continue de me chercher des histoires sans qu'une tête. Nta soni wumva nyine uri kurambeshera ma histoire itagira umutwe n'amaguru. Yagisomye n'ivyo nyene Godfather. Urashaka ko message iteba ko bibandanya bivugwa mugabo ça n'a rien à voir. Yamaze kubivuga umva ndakubwire Godfather. L'histoire entre Willy Nyamitwe et moi nico cyakindi bita muchezo wa ndani. Donc ivyo rero ndabavugira mu mushaka kumenya. That is muchezo wa ndani. Muriko muradukina rero. Mwebwe nimwashaka kubijamo vous allez avoir des problèmes. Willy Nyamitwe umviriza. Willy Nyamitwe veut que je me retrouve ni à gauche ni à droite. Icyo ashaka kuvuga nicyo gituma ubona aguma arondera utuntu twonteranya na l'opposition. Donc ikico cyotuma yumvisha ko l'opposition faut pas avoir confiance en elle, donc c'est une kujya uhora unyita Wilson ne ukunda kubivuga ko n'abandi bose barabivuze ko ndiko ndakina muchezo wa ndani. Umva ndababwira je navuye i Burayi muri 2014 ndi fonctionnaire meze neza mfise umugabo n'abana n'akazi. J'ai choisi yo kugenda i Burundi kujya nayo babwiye ndamara y'iminsi
ngerageza kubafasha mugabo ngasanga effectivement ivyo navuga ça taper sur ni comme de l'eau qui tombe sur comment dire ku mugongo wa w'imbata, c'est comme ça qu'on dit. Donc ivyo navuga vyose ça passait à côté parce qu'on ntibavyumva. N'abantu qui ne cherchent pas la paix, n'abantu qui ne cherchent pas la construction du pays, n'abantu qui ne cherchent pas le développement national, n'abantu baronderera inda zabo gusa. Donc muhageze abashaka kurya gusa, nta kintu na kimwe aba ashaka gukorera igihugu. Ushoboye kuyoragura à gauche et à droite arayoragura, que ça soit honnête, que ça soit malhonnête, tout ce qu'ils font nous kuyoragura. Je nsanga ntavyo numva, ibintu vy'ibiturire, ibintu vy'amanyanga n'iki, je ne comprenais rien du tout parce que je venais de l'Europe, je ne comprenais pas du tout ingene abantu bashobora kuba dans un système ibintu byose bishoka gukorwa de manière logique, mugabo bakashaka kubishiramwo ibintu vy'amanyanga adashoboka. Je vais donner un exemple. Nkora muri Centre National de Transfusion Sanguine, nari directeur général wa CNTS, harabaye marché public yapashije pour bayishira kuri 300 reka mvuge les chiffres globaux, bayishira kuri presque $600,000. Je ngiye mu mashini n'ubwenge bwanje avec de l'intelligence occidentale européenne qu'on y en a mvuye, j'ai contacté les marchés, j'ai fait tomber le marché à $150,000. Bobo bayishize kuri $620,000. Ico gihe barahatwe no kunyica. J'ai failli mourir, n'inkoho zarasohotse. Donc harababizi nshobora kubivuga officiellement. Kuva ico gihe barambwira ati wewe abantu bashaka kwiba nawe ukaza kubabuza kwiba. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai compris qu'il vient du Kondakora, ça ne marche pas. Le général président arabizi neza iyo dossier, arayizi neza, c'est lui qui a fait passer le marché, il a passé turaronka ibikoresho twatsa kuronka comme il fallait ku mahera yumvikana. Banshira muri Prince Regent Charles. Chaque fois amamarcha akaza nkavuga nti c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mugabo hageze nabwo nti ibintu byakena gutya nangoye kubipanga basanga ndiko ndiyica amamarché yari autour de l'hôpital. Kubera hari amamarché privé ya ama hôpitaux privés n'ama clinique privé batari bakeneye ko l'hôpital Prince Regent ikora neza, baragerageza uburyo bwose. Murabaza neza quand je suis passé à l'hôpital Prince Regent Charles comment j'ai fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait, n'ibibazo banteye n'ibintu by'abahutu n'abatutsi vyinjiyemwo, tout ça là ndabisimba ndabirenga. Babonye bananiwe kumbuza gukora neza mu Burundi, ils ont choisi de m'exiler. Mugo ntibashaka kunyexila comme ça, ils ont choisi yukundugika muri diplomatie. Je ntibandugitse muri diplomatie pour parce que j'avais le grand nez, parce que j'étais yari promotion kungirira, c'était une manière de m'éloigner du pays. Malheureusement, juste muri diplomatie, j'ai fait aussi des prouesses, j'ai fait des choses atanumwe gushkunya arabikora jusqu'aujourd'hui. Et je nakoze ntanumwe arashaka kubikora quand je suis arrivé à la diplomatie. Ambassadeur, ukira aho ngaho urukumva udutwaye kure. Ukira aha ngaha biravugwa ko impamvu washatse ibi ngibi ngenda cyari kuri uyu mwanya w'ejo bundi parce que aha ngaha impamvu niyi kuko abantu baravuga ati no wowe uracyari muri CNDD-FDD et puis cyangwa birashoboka uretse gato turaza kuko reka twemere hano baravuga ko impamvu washatse umugabo umwanya muri Gabo, j'espère que biranashoboka cyane kuko umugabo wawe n'umugabo n'uwo muri Gabo. J'espère ko Jeff umugabo mu Birigi. Ntabwo muri Gabo, c'est ntabwo komoka muri Gabo. Mon mari est belge. Ntabwo n'umuzungu? N'umuzungu. None cyangwa bari kwa ngo muri Gabo bari kubivana. Eka nibakwereke Serugamba fungura mike yawe. De barafisa amafoto je. Serugamba fungura mike yawe. Serugamba fungura mike. Watu weko fisa umugabo mu West Africa ariko. Nibasohora amafoto. Kigabo wogahambirwa we uri gutanga amakuru atariyo. Wowe kubera iki mwabaye muti? C'est faux. Raba kuri profile yiwe. Ndebe profile yanje hari kwiki. Serugamba arabesha gutfada. Reka kumviriza uwo mushazi Seruga inyomba ari se wiki kibi arabesha.
ababeshi babesha muhiza wowe wavuze ko moi je suis mariée muhiza wavuze ko M23 nifata Uvira na prene bizagenda bite cyangwa wabonye nakuzamuye ndakureka hano muhiza ugira ngo ntitukuze mina kuywa trebia ariko ngiyewe nshaka ubwiyunge nshaka ubumwe ntabwo ngiye nshyigikira intambara urimo kunyumva muhiza njoma na Pascal pa ngende gushaka ndashaka ubumwe Godfather ariko Misi Kobono amagambo wavugiye ariko hose ndayazi Wilson yatubwiye ko afise umugabo wo mu West wavuye i Burundi kuva kera tubwiye ko udafise umugabo ava muri West we muri Gabo ntabyo avuze amaspeso kwa Superman jewe ninda muri Superman kwa Superman wavuze ko ufise umugabo wo mu West wo mu Gamonde je umva nidupfa n'abagabo muri Gabo faut arrêter ça yarabaye muri Gabo gusa bon Godfather ferme ça yarabaye muri Gabo nyamara rero ibi bintu nibiza ko nituza kubihuza niba warabaye muri Gabo ibi bintu bya buri nyamitwe biraza kugira rezo no ubona narabaye muri Gabo none bivuga iki bivuga ko Godfather yarabitwibwiriye wenyene ko yabaye muri Gabo n'umugabo wari umugabone uramaze umushinja ibintu uramubeshyira umuntu hari urabeshyira umuntu hari wowe wari hano wonse yabaye muri Gabo arakora muri yarabaye muri Gabo ntabwo bivuga ko umugabo wari umugabo kandi aramaze nashaka bari we bese Godfather ariko Godfather banza wumve hari umuntu hano w'umwubahwa twategerezwa ninde Mwambusa nawe yaratwaye umugambwe arazi ibintu byinshi qu'est-ce que ça change nina rero ariko nina wowe reka kumva ambasaderi amanza arangize narangiza dufatane none genda abantu bafise WhatsApp yanje nibaje ko barabe ko je ntari kumwe n'umugabo w'umuzungu ariko se kutayimpaye ubundi unafite WhatsApp yawe ntayo ufite yirondere ndayiguha yimwe kuko ufite byinshi ugomba kumbwira ndashaka kumenya iby'uburozi bwawe n'inyamitwe ivyo kivyo navyo mvuga ivyo bibaza ivyo bibaza bunyoni okay reka twakire muzehe Mwambutsa Mugabe imbere yuko yovuga nagomba sabe kano ndakakwimye Mwambutsa ijambo ni iryawe wambonera kurewe nagwaye privilege yose ndaguha ijambo ihangane twagiye kandi nawe tumenyane wenda wasangiye cyo gutema abantu uzafasha ukagira ngo nkiriza Mwambutsa afata ijambo